Yan kiri luak mi lok niya John eno doni viali na no kër pa security pe me kwanyo ken John wa ban wati gila pen ni John eni mo ngin dok tie tij gini moro chek pa mako Chuli wa luar ba. Gang dong kang ha. Wala bolowan. Jone chuli wa luar ba. Jone gang dong kang ha. Wala bolowan. Jone chuli wa luar. Jone gang dong kang ha. Wala bolowan. Wa ba. Kuo palwa kan kilo me biasa tima chala dugi pe lok mo tima nyalo kira de ko de maboro kama duldan ma tagi ngegi wa ki district ne jumani mir ko moyo dano magiti akwa ya pa kan mo wana winyo lok ni o ber ki kar me kon do ret mo kene ma no fugiti ka chana telum ku chargo no yare orial ana maraj maloy ne do no dano mo kene ne ko bi dano ma mo ngena ngwan bene wa yele ki kon pa police o chero o gamo ko biel kirong ikid ma luak ma olimu mun eno ni ki wajo mano bedo mena dul ma ki yibugi ma ki woro ki atero woro ki panga kirong gen gi bino mano ki tima ki ge kun ki wajo ni gen gi bino kama ko ngom kirong wan bo berka ni ukoko modul pa security ni kian get faro ni ang kadana ma woro bino monyo lo gone ki ati kwe yo gian ko mi ka gambo lo ne chi dul enini watin na walo ni furgiti ken lo an ena nem de pira dek enu ni ruata ikin gi dula chiel mala wigi nyurunye ne an Stephen Drani ten luak ma kuo kama gen tie gu bergi koko ti gen bino gi donyo wi ali chana ana pejo gi ni luak kan tiga kok ni un bino wi ali ngombi unu bino kan tetela pa nga kido bino katima mo igin mo gamo boroga way ni gen pagara ma wacha ngat mo chwalo ge ato gen gi chwalo gi ida penyo gini man ke chwalo ni unu bino kwa kan ko nyo unu be ma ngome gi ngat mo chwai loke ni gen pagara mo gamo ne chirong ngela chen mo boko ket gi lok melu rem ku cho wacha ni itie ki LC2 me aria kama ki aye me pakele sub county ya jumani LC3 ki LC5 me jumani gene joma ngeyo pe beru gi kenyo kiro ale gini ngien me ku ko mabe ke jomo urumu ka beru am dok me ko be chi watin jone tie magi tia ko ya pa kan kun go do ta ta pole ingom pa wigine wa wandong wapo ni walok me chuk madit ma konyo lwa ya pa joma ke wa ko jogi inge jogi la dit mon maloyo be beri ka biru man gor wan ci wajani gen ge jogo lok me chuk lu mugu piluoro
pian gi tie gi niang ni tie jomo kene ma ke te yo pa ma donyo chalo ki bini chuk me tima ranyi ya pa ti dong gin ke nene gin gi bitiego lok me be beru ki kwet gi ti gi bi yabo chuk ti dong ka lok ma chuk ti magoro wan be dakwa po ni wan yang ki bot gen security ni tian lok ma jogo chuk kar be ni pian gen ti gi biak ni jomo ti ga bini ya pa me kiro ti ma yela chi kwa pa dane kare eni ni pa ti ma be pian dano ko wany makiti gi luoro luoro tie mo ma dano mate pian joma luak ngeu ni kiti adonyo wi ali kiti gi beru ka chiel ke luak wagina bene ti akiro lok men ne ko dano wa luoro me kum dano ti da dak luoro ne eni fut ti ka mede kar beti gen security mo me UPDF gi police ti ken dano ar waneno tigi ka chiel ki beru palo tima ranyo jomo donyo wi alini fut pe kele wala gam pa lok me kuj yan kiri luak ko mi lok ni a jone eno donyo wi ali waneno ker pa security pe me kwanyo ken jone wa ban wati gila pen ni jone eni mono yen dok tie tij gini mono chek pa mako ka chek ni Uganda wa ni ngato donyo wi ali ka beru mone niro en ke kwanye chirong beru pa jone ni wiali ya pa kan ni wono tamni tigi momo kanne magamente ngiyo pire pian police mati kanye police pa Uganda UPDF ni man achikara me Uganda kalwa kilo tela maka beru kan wajo igi ni eni joma ti wiali gine te yelewa ero pege timo gi moy komgi enu lok magamente ngiyo la gamme wan tigi ngej ni gamente uyubu judiciary commissioner le bino ka kwedo lok en weke niang nga ki ko ma ke wigi ngom en matia pa kamala tien ci dong pingo inge lok pa president ma eno chwalo dul enini dana mat ki wore wi li la be twar ki bino ke donyo ki waye ni ngom megi la boy report pa commissioner ga kan bano wego ya ti ka wan wa ngiu ka wa ngiu kit be me tich pa commissioner ci mi wa ngok wacha nyim ni tich pa commissioner pe ibir me konyo lok me chubo lok mi apa wa tamone commissioner twar bana bino me tieto mer miri pa gwak gamente nyo miri pa joma tiga yelo dana ya pa kane lo ada tie magamente nyoro chung ke lwake wangeo ni komiti maduong dong magamento chwalo gi ni ko bien ko kwelok ni apa wana pore ki tiga loko komiti iyonge do watgi ka datie kong ber mir kin yang dano ngo ma po te ma be ki komiti mo kara ngej mir wan be wange pala chala wan luak mo tie kabiru kama lok ti e kom wane en wano niang ka ti lok ma po warati mir ki tiet wo nge dan ko mir tu wan ko bion ko biru kedwa wano mi ni ki lok ma gupen ci dong ka gen pe ka pe ki ye lok ma gen ti ka gamana ke kan mir wano nge lok ko biru ka kare ni pe ka kare ki dong ka mete ni ko mete mo kane watamo ni ka lok mi ada ti ki mir me kelo kuji Umir ki kwan ki kin komiti machon idul makini kiri maki ber ka chwalo ki tor ki kachiel wa kin bene u ber kachiel ki komiti manyam ma daw nyote karbeni wano ngini kamata mere dano tamoni uberu ngat mo maketa kene ko kaire gonyo tian lok me gamenta yo biru ngata chung peluak ma imir paluak wana bolu kui waki president bolu kui waki me parliament no mewa me kilak north
So one me machalo citizen mo wakwa ya pa wana yo teach government. Wana yo miyo teach government. Chi wamiro ne kinyangwa kikiet ma kumite ene biti ukwere mabe ki wange ngo ma pe otimo mabe ki kumite mo karangech we kumite ene tie otherwise tam wana miyo ikum kiet mo watika neno lok teach pagamente ya pa ene ni kumite ene food pati kumite me agiki angan mo tia waji ni mana kumite mabe maloyo wan watia na ene food kumite mo mer make yiwu ento la boy bino kachel me yubu lok me kelo kuji apa furi miro pa wangok waji ni ene kumite me agiki botu telawa ki wan luak duju me Uganda to twale ya Moro district be ma me biro kachel miri ne pokeo ne pokeo papat ana wan tila nyut ni pa wa yube ne kelo kuji ci be ma ka wa biro kachel chala luak idul makeni dul palo dini dul palo wibie dul meke kwaro dul padano duju wa dogwa biro chel o white lok mani au gamente lokati lokada be lokada tiki tero o foi total wan wa metibo pe terlok mabejo total atam ni be bibero be total ka itero nye kamera kidong no kama ini telo iye kama telo mamegiti iye ya nya Jacob Omony an tie ala fondini pa Ecclesia Catholica Maleng matelo kabiro me Apaa zone mati pa bo parish Apaa zone mago kulu makilone joga dugu kere lo bachuli itung chelo mago kulu makilone nam Nile naga chero guru kum god makilone kelak mana kabiru kama anaribe ye luak polo ye ke luak duju nanywa ko kwa kitik metala Foy total foyo lor na polo metegum foyo